به برنامه خبری رادیوی озодӣ خوش آمدید. من شعله گلخوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 11 ینور این موضوع ها را داریم. در طول 3 ماه از маҳбас ба курсии президентӣ вокуниши тоҷикистон ба пирӯзии содир ҷабборов дар интихоботи президентии қирғизистон. баъди гузориши радиои озодӣ ба манзили даҳо хонаводаe дар турсунзода пас аз чандин соли бебарқӣ рӯшноӣ омад. ва сардӣ аз ҳад зиёди зимистони имсола симхонаҳои мактаби нави Шамсиддин Шоҳинро низ хунук кард. дар сабаби оби хунук ки мисол ба мо ворид мешавад, ҳамун сабаби ҳамин ях кардани ҳамин дар ҳамун қубурҳои ҳамун нерӯи. ду табиби тоҷик дар шаҳри Алмукалои Яман фафтиданд. Манучер Абдуев, намояндаи ширкати здрав экспорти Русия ки табибони тоҷикро барои кор ба шифохонаҳои Яман ҷалб мекунад, гуфт табибони тоҷик яке бар асари сактаи дил ва дигари аз сактаи мағзи сар даргузашта. Ҷамшед Бегалифи 49 сола ва Саид Муҳиддин Тошифи 56 сола дар шифохонаи хусусии Ибни Синои шаҳри Алмукало кор мекарданд. Саид Муҳиддин Тошиф анестезиолог будааст. ҷасади табибони тоҷикро имрӯз дар Яман ба хок супориданд. Чанд сол инҷониб бар Яман ҷанги дохилӣ идома дорад. Бинобар нооромиҳо бештари табибони тоҷик ба ватан баргаштаву аз 50 то 80 каси дигарашон дар он ҷо боқӣ монданд. дар интихоботи рӯзи якшанбе Қирғизистон содир Ҷабборови 52 сола пирӯз гардидааст. интихоботи зудҳангоми президентӣ дар Қирғизистон баъд аз он баргузор шуд ки натиҷаҳои интихоботи парлумонии моҳи октябри соли гузашта боис ба беназмиҳо шуд ва мақомот зери фишори эътирозгарон натиҷаҳои онро бекор карданд. содир Ҷабборов ки он замон дар зиндон буд, дар натиҷаи бесарусомониҳо озод шуд ва якбора ба нахуствазирӣ ва сипас иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷумҳур расид. вокуниши коршиносони тоҷикро ба интихоботи Қирғизистон дар гузориши Амриддин Олимов мебинем. коршиносони тоҷик ба натиҷаҳои интихоботи президентии Қирғизистон ки дар он содир Ҷабборови 52 сола пирӯз шуд, назарҳои мухталиф доранд. Абдумалик Қодиров, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд, бо вуҷуди шаффоф ва бетақаллуб сурат гирифтани интихобот намешавад онро одилона номид. تا کجا عادلانه بود این ҳалакаи масъалаи дигар аст, чун он президенти тоза интихоби Қирғизистон содир Ҷабборов ки ба наздикӣ аз маҳбас берун шуда буд ва дар ҳамун маҷрои он талотумҳое ки рух дода буданд ба сари қудрат омад, ҳатман ки аз вазъияте ки дошт истифода кард. аз ресурсҳои гӯем ки ҳукуматӣ хеле ба хубӣ истифода кард ва тавонист ки бо як фосилаи хеле зиёд ҳокимиятро ба даст орад ва ғолиби ин интихобот шавад. дар интихоботи рӯзи 10 январ содир Ҷабборов аз рақибонаш бартарии ҷиддӣ дошт ва бо ба даст овардани 79% раъи интихобкунандагон дар ин кор зори сиёсӣ ғалаба кард. раиси анҷумани сиёсатшиносони тоҷикистон Сайфулло Сафаров бар ин назар аст ки натиҷаҳои интихобот ба воқеият наздик буда дар Қирғизистон мардум номзади худро интихоб карданд. албатта дар муқобили Ҷабборов боз дигар номзадҳо ҳам ҳастанд ва дигар қувваҳо ҳам ҳастанд ва онҳо мехоҳанд ки онҳо ҳам ғалаба кунанд, лекин мазмуни демократия ин аст ки аксарият аз болои ақалият ғолиб меояд ва ақалият бояд ки итоат кунад. интиқодҳо аз кори Ҷабборов ва тими интихоботияш зиёд аст, аз ҷумла ин ки онҳо ҷонибдори тақвият додани нақши президент ҳастанд ва мехоҳанд дар Қирғизистон низоми парлумониро ба президентӣ табдил диҳанд. низоме ки дар кишварҳои дигари Осиёи марказӣ солҳо боз таҷриба мешавад ва ҳомиёни ҳуқуқ аз такрори он дар Қирғизистон нигаронанд. коршиносони тоҷик ҳам дар ин маврид назарҳои мухталиф доранд. сохти парламентӣ чиқере ки дар вақташ мо гуфта будем барои Қирғизистон, Тоҷикистон ва баъзе кишварҳои Осиёи марказӣ он қадар сохти хуб нест ва ба зарари онҳо тамом мешавад. чунки дар ин ҳолат қувваҳои гуногуни сиёсӣ, партияҳои гуногун яъне метавонанд ки дар парламон байни худашон низо ба вуҷуд биёранд ва мардумро безобита кунанд, сулҳу амониро зери хатар баранд. аз ин сабаб ки халқи қирғиз фаҳмидааст худаш ки ин корашон ғалат буд ва онҳо бояд ки ислоҳ шаванд ва оромиро
сохти президентӣ бояд ки таъмин намояд. қирғизистон ки имрӯз дар осиёи марказӣ ҳамчун як ҷазираи демократия ба ҳисоб меравад, мо бисёр намехоҳем ки ҳамин ҷазираи демократия ба ҷазираи худкома табдил ёбад ва чун таъсири он ба дигар кишварҳои осиёи миёна ҳам мерасад. дар интихоботи рӯзи 10 январ дар қирғизистон 1 миллион 354 ҳазор нафар иштирок карданд. мақомот гуфтанд эҳтимол сармои шадид боис шудааст ки мардум камтар ба нуқтаи райдиҳӣ бираванд. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. ҳудуди 40 хонавода дар деҳаи нав бунёди саттор раҷабови шаҳри турсунзода баъди беш аз 10 соли бебарқӣ ба он дастрасӣ пайдо карданд. мақомот ва сокинон мегӯянд мушкили онҳо пас аз нашри гузориши радиои озодӣ дар ин бора ҳал шуд. то ин замон мардуми ин деҳаи ҳамарз бо ӯзбекистон маҷбур буданд барои ба истилоҳ нерӯ додани телефонҳои ҳамроҳашон ҳам ба рӯстои ҳамсоя бираванд. хушхабар ҳамкори мо Барод Юсуфиро бори дигар ба ин деҳа овард. дар ин рӯзҳои зимистон деҳаи навбунёди саттор раҷабови шаҳри турсунзода дар оғӯши барфу сардии шадид аст. аммо сокинонаш мегӯянд дигар чунин сардиҳо барояшон мушкили ҷиддӣ эҷод намекунад. зеро пас аз солҳои интизорӣ мақомоти шаҳри турсунзода ба манзилашон барқ кашиданд ва хонаҳояшон гарму рӯшан аст. чанд сол буд ки свет набуд қишлоғи мода. шумо омадед, баъд қафош раиси шаҳр омад, моро чанд қа ёрдам дод. свет буд ҳамин сол. рахмат шумо даям, раиси ҳоким даям, раиси шаҳр даям. ҳозир ҳама зимистонда бекор телевизор тамошо мекунам. бо чи навгарҳияи тоҷикистонда ҳамина мебинем. тамошо ҳама бохабар мешунем. як рӯз пас аз нашри гузориши озодӣ дар моҳи октябри соли гузашта аз мушкили надоштани хатҳои барқ дар деҳаи навбунёди саттор раҷабов раиси шаҳри турсунзода бо дигар мақомоти масъул ба ҳузури сокинон омада ва дар пайи ҳалли мушкил мешаванд. мақомот дар 1.5 километр роҳ симчӯбҳои нави бетонӣ насб карда хатҳои барқро то деҳа кашиданд. сокинон ҳисобкунаки барқӣ насб карда ба ин хати барқ пайваст шуданд. муддат як моҳта ҳамаша свит пит оварда барқа. ҳозир ҳама хонада свит ҳаста. ҳоло дар ин деҳа мисли дигар деҳоти кишвар маҳдудияти барқ ҷорист, аммо дар аксари соатҳои шабонарӯз барқ доранд. қабл аз ин ҳатто барои иҷрои оддитарин кори барқӣ маҷбур мешуданд ба деҳаҳои наздиктарин муроҷиат кунанд. мактаббачагони деҳа зери шам дарс тайёр мекарданд. телефона заряд тамом шуда, на бештаба поё мерам. заряд медорам ки дар ин деҳаи навбунёд ҳудуди 10 сол қабл ба 40 хонавода замин барои бунёди манзил дода буданд. ҳоло 10 манзил пурра барои зиндагӣ кардан омода шудааст. бархи сокинонаш аз солҳои аввали ҷудо кардани замин дар ин деҳа зиндагӣ мекарданд. сокинони дигар қитъаҳои замин бо иллати надоштани хати барқ ё умуман манзилбунёд накарданд ва ё манзилҳои нимасохташонро гузошта аз деҳа рафтанд. мақомоти шаҳри турсунзода акси мушкили сокинони деҳаи навбунёди саттор раҷабов дар радиои озодиро мусбат арзёбӣ ва дар кӯтоҳтарин муддат ба ин мушкили сокинони деҳа расидагӣ карданд. барномаи хабариро идома медиҳам. сокинони 6 бино дар душанбе мегӯянд мақомот 3 сол аст ба шикояти онҳо дар бораи интиқоли оби гарм ба манзилашон гӯш намедиҳанд. ба гуфтаи сокинон ба ҷуз онҳо манзилҳои атрофашон ба маркази барқу гармидиҳӣ пайваст аст. беш аз 3 сол аст ки дар душанбе маркази барқу гармидиҳӣ амал мекунад, вале шикоятҳо аз мушкили гармӣ ҳанӯз вуҷуд дорад. мулораҷаб Юсуфӣ бо ҷузъиёти бештар. منزل دلنازه سید رسولова در کوچه بیناکاران دوشنبه سرد است. یک دستگاه برقی خانه او را گرم نمی کند. به گفته خودش فرزندان خردسالش بارها در سردی بیمار شدند. قبور آب گرم از نزدیکی منزل آنها می گذرد، اما آنها از گرمی محرومند. همین خواهش میکردیم که همین از طرف حکومت همین ویای اباگریواتیلو اتپلینیو ما را ساز میکردن میدادن. уже на 3 сол
ариза навистагӣ чанд бор аз ҳама подпис ҷамъ кара бурдан додан. камтар 1-2 поён кор мекунанд ҳамашон. ساکنان گفتند در کوچه بیناکاران ناحیه شاه منصور دوشنبه تنها 6 بنا است که به منزلشان آب گرم انتقال نمی‌یابد. مشکلی آنها زمان سخت‌تر می شود که اگر برق خاموش شود. مولوده مدلی و مسئول بنا است. او میگوید قبرهای آبی گرم به این منزل‌ها ویران شدند و باید تعمیر شوند. میگن که همو عریضه شما تا همو بالای نرفتگی تا همو سال پیش همو چی کتلنی ها ویرانه توربو ویرانه میگن باید ایده همش اثر نو کردن در کار. تا 4 سال پیش اکثریت بنا و انشاءات دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. با شروع کار مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه 2 که با 380 میلیون دلار قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر با منبع نیروی گرمی وصل شدند. مقامات گفتند تا امروز بیش از 2500 انشاءات ها در دوشنبه به شبکه گرمیدهی پیوست شدند، اما ساکنان شهرنشین که هنوز از نظام گرمیدهی محرومند در روزهای سرد به مشکل گرفتار می شوند. ضمن زمستون امساله که در توجیکستان خنک آمد، داخل صنفخانه‌های مکتبی را در نویه شمس‌دین شوین هم سرد کرده است. هرچند مکتب با مرکز گرمیدهی پیوست بوده است، ولی خوانندگان در درس‌ها ناچار با بالاپوش‌های زمستانه می‌شینند. محمود جان رحمتزاده در این مکتب بود و این گزارش را فرستاد. این خواننده مکتب رقم 1 ناحیه شمس‌دین شوین لباس غفصش را از تن برای آن می‌کشد. در نوار نشان دهد که صنفشان گرم است. اما لباس‌های از تک به بر کرده بازگوی چیزی دیگرند. آمینه رسولزاده در صنف 6 می‌خواند. این خواننده مکتب رقم 1 ناحیه شمس‌دین شوین میگوید در حالت سرد بودن صنفخانه از پلته‌های برقی استفاده می‌برند. حالتی که اگر صنفخانه‌ها سرد باشند باز از پلته‌های سوئیتی استفاده می‌برند. از بیرون وقتی که ما مثلا میاییم یا که یگان حالت صنفو خنک هستند، در این حالت ما میتوانیم که کلاه خود را نکشیم. مکتب رقم 1 ناحیه بلندکوی شمس‌دین شوین 3 سال پیش با مبلغ سعودی رشد ساخته شده است. این مکتب با مرکز گرمیدهی پیوست کرده شده است. رهبریت مکتب سردی صنفخانه‌ها را تصدیق کردند و گفتند سردی از حد زیاد آب مرکز گرمیدهی را در قبرهای آبگذر یخ کرده است. از این رو این سردی باعث سردی صنفخانه‌هایشان شده است. سیفالدین عبدالرحمنوف مدیر مکتب گفت که آنها از هیزم و انگیش تنقیصی ندارند. بنابر سبب سرد آمدن باد و هوای امساله یعنی که به ما بروقتر زمستون امساله بروقتر سرد شد، یعنی که بروقتر آمد. از این لحاظ یعنی که سردی هوا زیادتر است. بنابر سبب یک سبب مشکلی که مثال روزایی که روزا میشد، همه روزانه روزایی میشد، از سبب آب خنک که مثال با ما وارد میشود، هم سبب یعنی یخ کردن یعنی در همون قبرهای همون میباشد. مکتب رقم 1 در ناحیه شمس‌دین شوین اولین مکتب زمانوی به شمار می رود که 955 خواننده داشته با مرکز گرمیدهی پیوست است. اما خوانندگانش میگوید سردی زمستان امساله به صنفخانه‌های گرمی آنها هم به تاثیر نماند. حالا این پیچ‌های بوغی مثل هر سال گرم نیستند. سردی از حد زیاد و یخ بستن آب در قبرها خوانندگان را با لباس‌های غفص در صنفخانه‌ها شینانید. سردی از حد زیادی زمستان امساله نه تنها به صنفخانه‌های مکتب‌های کهنه بلکه نو را هم سرد کرد. چون از سردی‌های توجیکستان گزارش دادیم، در ژاپن هم ریزش برف به ایست ادامه دارد. روز یک شنبه صدها ماشین زیر برف ماندند. در شهر تویاما غفصی برف به 88 سانتی متر برابر شده است. و با هواشناسان گفتند ریزش برف 2 برابر بیشتر از معیار بوده. زیاده از 1000 ماشین در راه‌ها بند ماندند. برای تازه کردن برف نیروهای وزارت مدافع ژاپن سفربر گردیدند. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه‌ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشوند. فراموش نکنید که فردا همه شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.